možete skontat neke stvari. Razumiješ? Kako ste toliko, brate, ja neću da vas vrijeđam, ne znam kako da vas nazovem. Razumiješ, brate moj? Krenete pisa, brate, u čatu nešto, neke stvari. Daj, Nuni, kako ti je to ponašanje retardirano, nemoj ovo, ono, ovako, onako. Daj. Kako ste tako, brate, ne mogu da vjerujem koliko ste ograničeni, koliko ste nerealni, brate moj lijepi. Nije to zajebancija, čorke, vidi, brate, ja znam tebe, ti se zajebaš, ali vjeruj mi, djeca, brate, ali kako da ih naučim više, brate, takvim nekim, razumiješ? Dođem, kontaš, evo i Beretka se šprda, zna i on da se i ja šprdam, to je normalno, svi me znaju kome prati kontaš, šta sam, ko sam i zna da to nikad ne bi uradio, šta imam dževeze jebo, to je zajebancija, pravi se kontent, to je kontent da se razumijemo, to je zajebancija konta. I ovo će sutra na TikToku izaći, klipat će mene i Beretku, primjet navodim, pripaće mene i Beretku na TikToku, razumiješ? Uopće neće staviti ovaj dio, uopšte neće staviti ovaj dio. I vidjet ćeš ti, brate, komentara dole ispod šta i kako, razumiješ? Nemojte biti toliko djeco ograničen. Ja to hoću, cijelo vrijeme vas to muči, brate. Sve što se radi na YouTube-u sa moje strane je zajebancija i većinom sarkazam, šprdancija. I šta piše ovdje u mene? Vidi ovo. Šta piše u mene vidi ovo. Šta piše u mene? Evo, jel vidite ovo? Pa nisam debil. Nisam ni debil, ni krete. Nisam ni debil, ni krete. Meni je pao kamen sa srca. Ja sam se bio ko pička ustro, stari. Evo, ali on nastavlja zajebancu, to je dobro. Jer znaš šta i kako. Kontaš. A nema, stvarno ste ograničeni, burazer moj. Jeste materije moje.